Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengka. Tang bopet mentah buat ufrai dia. Kam no ke ceng car am. Tip syuk kan long kom no lah dah. Yap sama no mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong shed hagi hotel ane ki restaurant ki bapau. Hamokam hilapan pun orlong ki katong kajongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. U Deputy Commissioner ke Ribhoi District u Abilash Baranwal hak arpunya trik Jembang arca pun riu. Ula Plie lat ya wei Rangbah u badan jingthut hak Dkhotmet da ka ba Aiti ya ka Dukan Xerox kon. Kabalashna ha Office Deputy Commissioner Ribhoi kenang ba uni usamla unduk la ban yang hala ki jong ki kejan. Uni Rangbah u bala yok pediang ya ka Dukan Xerox u dei bala tip kerteng kum u pairing Plie u khun jong ba Wilson Kli bat ka kong minabe Plie besyong basa hak snong umpo win Ribhoi District. Uba pairing Plie ulai thu ru ba lala ban pendep ya ka jingpuli hadu kelas 10 ba lala ru ban pentebet hak kam komputer handrei hadin kani amshim ladan menu ru ban Plie lat yu ban yo trei hakinu kinu ki kam na kalian jong pairing ula pen paru ya ka jingkemen ban yo ya ka Dukan Xerox hapo ka phala jong ka Office Deputy Commissioner lingba ka jing ajing bit jong u Deputy Commissioner ubadan ya ka mensi man yaram na ka benta ki brio ki ba ma jing e hak ka jing im ka jong ki. Maybe one paper from Ophis is trying to go. Your ID also. My ID. Your ID also. My ID is okay, Cam. Yeah. He knows how to operate. Enough. Enough. Come. It's okay. We will do part. Just one. Yeah, I'm still going to try it. ID copy is separate. Yes. So, these are all the things. Kanong kasket ka makraw na kamata juni way. Ternyata bro da kamesim jong kajin ya pisa. Kap dine tisnyam te baladep na te post nyam ye disi ke baladon hangne. Timdon ko ta kamesim ban sreho na kamata pai ba. Nane timdon ta kamesim ban sreho na kamata jito jibril ke badan jiduna ha jiro kamat. Jangan japor nga ay jong kublay ka bacerpang ya pisa. Aswa ba filmi no na po jong kaneka Ribhoi ba jungi matinai siya kate jam sekretariat dan support na DC Silong na ay kamansim jong kajing cuman bakraw hapo kadonot pa kamansim pa jonga kublay si bonsa ya kaneka jing ay so ba jong pinyama na baya ini kamera berit mana nganong brio baduna ha Dkhotmet kan rai dak ani rakam nganyang halat jong kijak jong abaran yo ngamaya kai kabang atmu akan te progress pursa progress sejarung breaker ko yapi that we should try and provide more opportunities to people with disability because there are many job opportunities in which their handicap will not really be a handicap for them in earning livelihood. It's just that we have to provide suitable opportunities as a society to them. So this is one small initiative, but I would really like to thank our ADC, Srimati Balakinturani, because it was probably 3 or 4 days back only when I discussed the idea with her, and in a very short span of time, she has not only been able to find the right person for the job, but also simultaneously
do the necessary homework in terms of procurement of the machine, in terms of the revamping of the place, so that we can see the light of this day. So thank you, madam, and I hope that this small photocopier machine will only be the start, and with time, as your earnings will increase, you will add other essential items to it, for which we'll also try and get the help from all the different kinds of schemes that our Honorable CM Sir has started. But lamination machine, a small computer, a printer, etc. would be the next additions that I hope Plie will be able to make to this shop. So it's just a start, and I hope that this becomes very successful, and people will be able to utilize it in a very befitting manner. So thank you everyone for being present. Kami Japur, ada perkajian bakrau, ngawan berterpat akibat Ophis, press dan di sosial media, dan perkajian ini Ophis cepat kuat dan terjebak jangan kalau kemudian, dan nak beli yang kalian kamerahan ni, bang ada dokumen SIM jauh jenis dokumen, ada dokumen SIM jauh jenis ini, ada dokumen SIM jauh jenis ini. Nhau play try cho ra pro play là ai nhưng mà năm nay không hát là chị em ở trong là ai rồi cho ta không play ship bốn chính chân để playวันละini long Xerox machine ibarat nak kene ngapan kiu na nisbat mangadan ru kata kathong ban sekri hok nak banta jong di pai ba ibadan ibawan là gì thay cho bà trái là bà chắn mà nhiều nhựa là vẫn đang nằm hộp hai cái này cả Xerox machine cho vậy DC như là ai mà như là camera này năng mà chỉ phải gọi trên đồng lạ bản địa sẽ chụp bật thì giờ các năng mà các đồng tạ thành là bùa mà bật tay chụp kỹ để xem bà là đơn bằng hàng đấy thì là tiếp bà là đơn học tay thì là hoàn rung vậy hàng đấy là nó cái đấy trên đồng kata cả chỉ sẽ cho bà hai là chụp bài bạn Inya kan ni telah dangayu ayat kabriu ngan wat hidai ibriu iban yang senalang bangna namanya sok hak adek kawan iban yarap yang ha sene situ satai ngayo namanya ini mission ngale snungu ya isa raja brahma ngala ai na badai jitho ngaosar ngala adek bertindak di komputer ngakwa banbu na di bai ai na ibai yang la ilat jinjarap nak mata banyak ban Xerox dan banyak ban print dan pantai ni bai jinjarap hang ne dak ajin nei ai jong ya ICT ya Raja Brahma ni nak priang ya kan ni hadin tai la posho disi pada ulah khot yang ha bangan wan hang ne bangan yo no nama ya kan ta Xerox machine men sua na pule tang ha kelas dan bok mobil la terku yang ha mengenai namanya ini ilat jinjarap mana ino baik berkhadiat ru dan kan ne kalong kalak nanti yang apa nang kiu Sakmat Jepang na pule tang ha kelas dan tang tai. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.